Amin ulit tata ito ikutin ang di kanil YouTube YKB GKI TV. Kuwab meto henati at nen akino. Naunin natin nen aan alakit konen. Monen niyo ko si kaleko mokang kay mamtunta ko kay Miki Homaus manakino nakotawi talantia nabarbal. Amin. Akino an bi tawi nen inakanak. Matom no kusi in manekan. Mabitian di 2 Korintus nakafaun ela mese talantia nela hiu. Maan tupus niukit mabitian bi inela nua. Lain hananak. Meskinak si neuk nok ale kanan suat. Sin neheu nok malinat. Ma meskinak si neuk nok ale kanan haka muit ma nuka. Si neheu nok muit enat. Amin oleh tata ani menekan. Yan mese leka in henao ni sekolah. Intuit henati kalau leko in mama ay in ena. Na tiapa mnahat. Mam na atli na tiapa kalau lekot na nisip na tuin muinan in dia ay in kawan le an bineno neno in kanik famnahat ni sekolah yan alay an leo dinak enati leka ina tiapa sayur ina tiapa sisi nane so tuga nua ay kalau sayur sa so naik enati in boan ay an batin in dia. Amin ulit tata ambi menekan si Yesus. Leka hitanoy na ko liana lei nanoy nakin. Enati kalau hitahintak itbia in neuknok manayat ay inaeuknok manukat hitam sa sotatena. Enati hit mayon me he hit taimlanan matuntauktan itbia le ineuknok nukat ay manayat le in naiko anbi ni moni tok nino anbi pah nekanod niya ang saksi manekan uisneno sinapin manekan lenem na ko isneno masinloim henati manekan le sinapini sinam sa anpo maambati ni usimbiasin esnane itfanion tok nino it sa tanoy na nako tok nino anbi pah mekodor niya henati leka hitahintak itbia neuknok susel hitaimlanan henati at hibur ini monin ay leka hitbia neuknok manukat hitaimlanan henati po matbat sale itui henati napin malinat lenem na po usneno akrino antu nukit malenane malaki onen ay fain em isabe pules neukosi natuin mokang kay iyo akino nakotawi talantia na barbal. Amin. Guys at likan henati at like mat subscribe. Kung katiat po matpati ni